Көренекле, искиткеч халыкчан, үзенчәлекле, күп кырлы характерлы образлар иҗат иткән, танылган Россиянең һәм Татарстанның халык артисткасы Вера Минкина Егор кызы 1918 елның 9 сентябрендә Чистай районы Бахта авылында туа. Аларның авылда кечкенә генә йортлары, бәхетсезлек ишек какканчы җитешле тормышта яши. Мал-туар асрыйлар, марта тоталар. Егор дәдәй балыкка йөрергә яраткан. Гөмере дә шунда зилә аның. Балыкка барган җиреннән боз астына китеп харап була. Вераның әнисе Дәрҗә түти авылда җырга асталарның берсе була. Сынып төшми, балаларым дип, тешен кысып түзә. Верага укырга куша. Укысаң, рәтле тормышта яшәрсең, ди. Чистайда 7 класс тәмамлагач, Вера Казанга барырга дип хәл итә. Зур сәхнәләрдә уйныйсы, артистка буласы килә аның. Булай да бөтен авыл халкы исемен дә әйтмичә, безнең кечкенә артисткабыз дип кенә йөртәләр. Анда театр техникумында имтихан алучылар Чабаталы авыл кызының ырчып кадәр генә яшь үсмернең кыюлыгын күреп, башта ни әйтергә белми аптырап калалар. Әле күчмә театрда эшләгәндә Риза Ишмуратның Гөлзада пьесасында төп герой башкарга, ә Мәҗитов сәхнәләштергән Кайту драмасында Мәхмүзә ролен уйнап та Вера апа күпләрне таң калдыра. Ә Зәңгәршәлдәге Малай роле халык арасында тәмам абруй казана. Ул сәхнәдә күренүгә үк зал гөр килеп кул чаба. Тыныч тормышта көнне төнгә ялгап сәхнә дип яшәделәр. Бер сулышта гына санап та чыга алмассың. Мирсәй Әмирнең Миңлекамалында Миңлекамал, тормыш җырында Фатыйма, Мирхәйдәр Фәзинең Галия Бану спектаклендә Галимә Бану, Гөлнур Аби ролендә Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар спектаклендә, Кәләмзә булып Нәки Сәнбәтнең Зифа, ана ролендә Туфан Миңнуллинның Моңлы бер җыр, Хәмдиману булып Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр, Палый түти ролендә Гергери кияүләре, Гөлминиса ролендә Таҗик Гүзәтнең Чаткылар һәм башкалар. Артистканың иҗат эшчәнлеге театр белән генә чикләнми. Ул радио һәм телевидение тапшыруларында катнаша, кинофильмнарда төп рольләрне башкара. Аның иҗаты гомум Россия казанышына әйләнеп, татар театр сәхнәсендә кабатланмас эз калдырды. Кызганыч, Вера Минкина 2011 елның 20 сентябрендә 94 яшендә арабыздан китеп барды. Әйдәгез, без дә исеме үк тылсым кешенә ия булган илаһи затны, сөекле һәм сөйкемле Вера апабызны истә тотыйк. Извозчик! Onlar sen sorasam ne diye ettirge икәнлеген миңа әйтмәделәр. Ничек тик әйтергә куштыларсың? Абзый сораса, кудаларга киттеләр дип әйтерсең диделәр. Ә башка кеше сораса? Башка кем сорасы? Фатиха абзый сораган иде дә, миңа әйтмәде. Ә менә мин сорасам? Син башка кешеме ни? Я әйтеңдә әйт кая киттеләр.
bile etmeyeyim. Teatrga mı? Onu sen kim etti? Haydi bas, aldığıma kara, ışın işle, bas, ışın işle. Tiyatroga gitkenler. Da, men de alıp bandırayım. Kişi bargan жерden men ağına kalıp dururga. Halil Rahman! Halil Rahman! Halil Rahman! Halil Rahman! Gizliler tiyatroga gitkenler mi? Gittiler. İyi size bakın. Halil Rahman! Barımın diye, barımın diye. Halil Rahman bari indi, tiyatroga gitkenler mi? Halil Rahman dedi. İnanın, o tiyatronun koyga ekanini bilmeyim. Nasıl buldu ber? İkincili, nişik kiresin, koydan kiresin bilmeyim. 2, 3. Ondan soň, onda kirgenden soň, koy sıvırın kaltırasın bilmeyim. Bu bilen buldu 4. İçmazsam, içindeki bütün sırlarını söylep bitirip kişi güldürme. Kişi işitse bunun bilgen nersesi var miken diye başlarlar. Kiretmey. Barmıyız. Korkam men. Şu. Korkuğundan yığılıp kete görme. Şu gözden bilen men korkam dep silerge biçip kişi demiyor olmuşsun. Men. Nindi barmağında nindi gitmegen. Kişi bargan жерden bizge gine kalıp dururga. Şimdi Halil Rahman, Borigindi, Jizniler üsken asnanı Plaşkirada çıktılar. Biz onda da senin bilen iki ağzımızı köterip kaldık. Kiyevi bilen kızı bargan bulgaç, erkeği bizge de bir söz deyt olmaz. Barmın degeç, barmayım de. Şimdi Halil Rahman, Borigindi Halil Rahman. Borigindi Halil Rahman. Borik sana indi. Talipsizdim. Halil Rahman. Borik indi Halil Rahman. Ömrümde bir mertebe bir yerge borik dep sıragamın eken indi. Şunu da tınlamaysın. Indi Halil Rahman. Erkeyden kokup dururga. Sen kichkina sabi bola tugilishingni urishsa bir urishir da biter. Agar da bir qatı doluy başlasa, özüm ishlab olib bordim deyarman. Halil Rahman bor endi. Bilmeyim şu. Nişik olur eken. Benim özümün de bir ko'rasim kela ko'ribin o tiyatr degan narsani. G'aynullo jizining kuyovi Abdurahmonlarda boramiz deganlar edi. Ne? Şulay bulgaç. Eyde, boramiz. Erkeyde bir söz deyt olmaz. Eyde Halil Rahman, sen de kiyin. Men de hadi kiyinip çıgam yeriyim. Eyde Halil Rahman, eyde hadi kiyinip çıgam. Yüzümüzden bir apa minkina. Bu bir apa minkina. Benim dvoyruklu sistram. Bizden etilerimiz bir tuğan. Biz onun bilen bir tuğan. Biz ikimiz de onların ileride bakatağında bulgan, bizim iyide bakatağındaydı. O bizine gel aptıratıp bitireydi. Gel onun hayalında gel şunday talant bulgan. Turmuştan gel onun hareketi artistlarlıkıydı. Danlıklı eğitim bitirirlik tügül, iş gitkeş baktı oğlunun kızı Minkina Vera, Şistay rayonunda onu bilmegen kişi yok. Bütün Tataristan bile. Bizden Vera pa, bizden Bakta oğlundan çıkan iş gitkeş kişi. Bizden Bakta oğlu özü işke bölüne. Oğlu yuvarı iş, tüben iş, bakatağı.
Bizden Verapalarının ileri Bakatağı'nda bulgan. Ol Bakatağı'nda niçin Bakatağı diyenler onda buğa da balık tolup duraydı. Onda şu kadar mattur idi Bakatağı. Ey kişkirse bakalar tırlışı cırlıydı. Tırnap bitirirdi. Onları ol Bakatağı dandıklı onda kolkusunun umartaşılığıydı. Şu kadar mattur ciriydi. Bir apa tuva srednye-krестьянский семьяда. Onların 5 balaları bula. Alısı Verapa, onları Mariye soğuş vaktinde soğuşka alına, onda zor bayanlı kişiye Kiev'e gitti. Hazırki vakitte Ukrayna'da yaşay. Onları malayları bula, ol malay kişkineden avru bula. Bir apanı vişikte tirvete, ol öyle. Onları o niye yoksa onları onun ardından Naciye Anna bula. Ol şu bir apa kıyalana gel artistka bulurga. Ol bizne aptıratıp bitireydi. Elleriydi külmekler, o yapkışlar beyledip otururdu, biteydi, jürireteydi, gel bala çağabilen buluşaydı. Şundaydı bizden apamız, şu kadar yakşıydı. Indi onun tiyatroların, indi Ruslar da koruydular, Tatar tilini bilmeselerdi. Onun hareketlerinin, onun vuruşların gülüp duyarlık değil, eğitip bitirirlik değil. Mine o avulda bütün kişini, kilgen kişini aşağı pişirip, onda divan da yok, kravat da yok. Her birisinin bir şirmi var idi. Üzde şirmide yatıp, idenge tızışıp yataydık. Her vakit onun aşık yüzüydü, işi aşık idi. Onların minanda yıl sayın okurga baradım, piripodgatovkaga. Alarga kireydim, enisin alıp gideydim, anda yarak tügeliydi, sıntırda. Mınşa kireydik, balık alaydık, berenge pişireydik, rahatlanıp başım, şurketim konak bulup, şurketim şatlanıp yaşaydık. Onun yakışılığını eğitip bitirdik. Hiç de unutuluk değil. Şimdi her bir kişi, onu bilgen kişi, yüzü yaşayan vakitte bir kaşanda unutulmaz diye söyleyeyim.